Lijep pozdrav, drage vinoljupke i dragi vinoljupci. Iako je ljeto prošlo, mi smo ga odlučili produžiti oživljavanjem ljetnih uspomena. Nakon Korčule i Lumbarde obišli smo nekoliko vinara na Pelješcu. Pelješku priču započet ćemo sa samog centra tog poluotoka, iz Kune. Treći puta sam u vinariji Peze Kuna. Prvi put sam uspio dobiti i Niku Meštjavića pred TV kamere. Niko, dobar dan. Dobar dan. Ono što mene zapanjilo, nedavno sam čitao Slobodnu Dalmaciju u Zagrebu, ne bi vjerovali, i kaže Niko Karavan. A da li to znači da morate malo poraditi na personalitiju i vas i Marka, prezentirati malo više javnosti? Pa dobro, mene nije to puno pogodilo. Više su moji kolege dali neke pritužbe na to. U cijelom to priči puno je važnija vinarija nego ja osobno. Ja sam samo jedan obični radnik u tom vinariji, pravitelj, evo već ima 3 godine, ali zadruga je ta koja je bila prije mene i koja će, ja se nadam, ostati poslije mene. Kako se jedan profesionalni vatrogasac kome je to struka, znači profesija, odluči stati na čelu zadruge? Koliko je to bilo u glavi, onako bi, ne bi, odluka? A to su odluke koje se donose, ajmo reći, preko noći. Nije mi padalo na pamet ni dan prije te odluke da ću uopće se baviti s tim poslom. Inače, moja obitelj se bavi vinogradarstvom i ne malom količinom proizvodimo ne malu količinu grožđa. To mi je bila jedina vodilja da to svoje grožđe mogu naplatiti. Jer u momentu kad sam se ja prihvatio da budem upravitelj zadruge, imao sam puno dugovanja prema grožđu koje je ležalo u vinariji i nije bilo plaćeno. A sutra da moja djeca moraju poći živjeti negdje drugo, to mi nije bilo prihvatljivo. Tako da, eto, uvijek borba i samo borba, pa eto, zato sam se i prihitio. Mislim da nisam puno falio, naporno jes, ali mislim da će se to s vremenom isplatiti. A zadruga za sada ispunjava sve svoje financijske obaveze, ali tako? Pa što se tiče svih financijskih obaveza prema svima dobavljačima, uredno ispunjavamo prema radnicima. Mada ja nisam zadovoljan sa cijenom grožđa koju isplaćujemo našima zadrugarima, jer mislim da to grožđe zaslužuje više, ali u ovom situaciji plaćamo onoliko koliko možemo. Nismo zaduženi, nemamo nikakvih kreditnih zaduženja, tako da eto, praktički grožđe svojima zadrugarima plaćamo iz prihoda koje ostvarimo prodajom vina. A za sad nam to ide, ajmo reći, nisu baš neke cijene koje bi, ja mislim da bi naše vino trebalo postići, ali s vremenom će doći to, ja se nadam. Nama svima zadrugarima, pa i meni je cilj da održimo tu zadrugu barem još 100 godina. Ti si mi dosta sklon tradicionalnom, znači onako konzervativnom uzgoju i loze i načina razmišljanja o vinu, a Marko je dosta sklon novim nekim stvarima, inoventniji. Kako ste tu našli zajednički jezik? Pa mislim da je to i prirodno. Ja sam možda malo tradicionalniji što se tiče vinogradarstva, ali podržavam sve moderne tehnologije u vinarstvu. To je normalno, to je budućnost. To je budućnost. Mislim, što se tiče same obrade vinove loze, tu se nema šta puno izmišljati. Treba samo se držati onoga što su radili naši stari. A što se tiče čuvanja vina, to je već nešto drugo i ja to prepuštam Marku. Mislim da je Marko kao enolog stvarno dobar i da ima on svoju budućnost. Dobro, ako je on dobar kao enolog, ja koliko sam čuo, vi ste mi onako jedan iznimno sposoban upravitelj, znači vi ste Marka prvo doveli u konobu, iće, piće, fešta, a onda potpisivanje ugovora nakon toga. Kakva je to priča bila? A dobro, to su priče. Marko je prije, 4 godine
prijavio se na natječaj za upravitelja zadruge, jer bili smo ostali bez upravitelja zadruge. Marko se prijavio, eto, igrom slučaja, prvo smo ga odveli u Konobu, tamo mu se svidilo, kasnije je pošao na vinariju. Mislim da je Marko prepoznao potencijal našega kraja, naših vinograda i da mu je na kraju krajeva bio jedan izazov da nešto napravi. Mislim da je to u redu i da je uspio u temu. I mislim da će još s vremenom da će se još pokazati još puno toga. S glavnim enologom Šuman Markom razgovarat ćemo, a gdje drugdje, u podrumu vinarije. Ovo što trenutno degustiramo je nešto novo. Šta je to? Pa moram reći da je novo, sorta je dosta tu tradicionalna stara, rukatac ili maraština, na Pelješcu je zovemo rukatac. Znači jedna bijela sorta za kvalitetna vina, konzumna. Znači jedno svježe bijelo vino, lagano. Znači, a isto tako to je tu naš usplavac, tradicionalna sorta. Kad bi to uspoređivali ljudima koji nisu tu baš toliko doma u vinskom svijetu, to je slično čemu otprilike poznatijem? Pa rukatac bi mogli usporediti sa, ajmo reći, tu ima više sorti u tome rangu kvalitete, ali nećemo govoriti o top kvaliteti, govorit ćemo o vinima za svaki dan, znači uz ručak, marendu, to bi bila jedna kvalitetna malvazija, kvalitetna graševina, kvalitetna kujundžuša, znači kvalitetni debit. Znači to je u tome razredu se želimo pozicionirati u toj rangu kvalitete i cijene, znači za svaki dan popit uz kvalitetan ručak i tako. Evo ovako sam jedno pitanje. Tebi kao jednom dobrom enologu školovanom, znači napraviti ponos, to je vaš najbolji plavac, je nekakvi izazov. Koliko je izazov raditi rukatac obični konzumi? Pa izazov je iz grožđa koji se dobije u vinariju i podneblja u kojem grožđe raste, izvući maksimum, to je uvijek izazov. Znači tu ima više izazova, znači prvi izazov okrenut prema proizvođačima grožđa i podneblja, a drugi izazov prema ljudima koji će to vino trošiti. Mi smo tu neka, ajmo reći, između da od tog grožđa na stol damo dobro vino za ne baš puno novaca. Znači meni je svakako bio izazov raditi ovaj rukatac kao i ponos. Da li je to baš nešto ciljano bilo oko ponosa, ali to zašto baš ponos? Ponos faktički na Pelješcu bila povorka tovara, znači koja je išla prije vino iz Kune išla u Crkvicu. Crkvica je luka na sjevernoj strani Pelješca, koju je još Austro-Ugarska napravila, preko kojeg je vino izvozila dalje prema Beču i znači ta povorka kad bi išla Magaraca tovara, kad bi išla iz Kune prema Crkvicama, ona se zvala Ponos. I kao prenos, ponos, tako to je valjda lingvistički korijen te riječi, a eventualno ono ponos što mi mislimo sad bit ćemo ponosni ili tako nešto, možda je bilo iz razloga što ti dječarci, oni su postali mladići kad bi krenuli u tu povorku ponos, znači oni bi preko noći stasali kao sad smo odrasli muškarci pa su bili ponosni što učestvuju u ponosu, odnosno prenosu vina iz Kune u Crkvicu. Što je duboko u tradiciji ovog kraja i mi čak planiramo obnoviti tu povorku, pošto tu naš ugostitelj Antunović ima jednu farmu magaraca i sad planiramo to uvesti u jednu turističku ponudu. Znači, samo faktički to opet nadogradnja nismo još zatvorili priču podrumu, kad zatvorimo priču podrumu, onda ćemo opet napraviti taj iskorak naprijed u prezentaciji vina i turističkoj, obogatit ćemo tu turističku ponudu, jer to je opet iskorak naprijed. Sad, naravno, u zadnjih godinu, dvije smo malo i agresivniji na prezentacijama, idemo na sajmove. Ljudi su nas dosta kvalitetno prepoznali, posebno ljudi koji piju, a i ovi koji se bave vinarstvom, što je nama povratna informacija da smo na dobrome putu. Znači mi faktički uz tradiciju koju imamo od 113 godina danas stvaramo opet novu tradiciju, znači jer tradicija se uvijek mora graditi iznova. Mi radimo dosta modernih tehnologija, što se kasnije prepozna u vinima i u kvaliteti vina. Znači mi danas faktički na staroj tradiciji stvaramo novu.
Kako su ljudi reagirali domaći, znači kad si uveo tu neke mikrooksidatoje, neke stvari, kakva je bila prihvaćenost toga u startu? Pa, bilo je interesantno, ali, kako ljudi gledaju na nove tehnologije. Bilo je iz početka zezanja, ali odmah se kvaliteta se osjetila kod vina. Sa toga stališta ljudi su to prihvatili jer su željeli promjene. Mi smo tu dosta, posebno Niko, dosta stvari smo posložili u funkcioniranju zadruge. Problema će uvijek biti koji su, ajmo reći, rješivi, nisu to problemi, ali uz sve to rješavanje, ajmo reći da meni Niko radi jednu distancu kao upravitelj, da mogu se posvetiti radu u podrumu. Mi radimo iskorak u kvaliteti, ipak mi tu se bavimo proizvodnjom vina. Ako su nam vina svakim danom sve kvalitetnije, to znači da radimo kvalitetno. Znači vino je rezultat našega rada, sveukupnoga i zadrugara koji su vinogradari. Moramo tu reći da je kvaliteta grožđa išla gore u vinogradu. Samo treba ustrajati jer u vinarstvu nema uspjeha preko noći. To je posao koji se radi o generacijama i ja čvrsto vjerujem da će se taj posao tu raditi i na dolazeće generacije. Vi kao vinarija nemate položaj dingača, nemate postupa. Da li se kuna može profilirati kao neki položaj baš onako poseban? Pa imamo mi isto dobrih položaja. Zagujna, ta živopisna imena Zagujne, onda imamo tu Brižine, imamo Draščevicu, to su sve tu dobre pozicije. Samo smo malo, ajmo reći, zanemarili, nismo radili selekciju grožđa, sad radimo selekciju grožđa, tako smo i dobili Ponos, jedno vino koje se apsolutno može mjeriti sa dingačanim postupom u kvaliteti. Samo da bi mi to ime, naravno, dingač ime ima već 40 godina, Ponos je tek lani, kao ime se počelo probiti, za 30 godina će Ponos možda biti dingač. Znači plavac, i to u, ne znam, 3 kategorije plavca, rokatac, roze, imamo još nešto? To je to. To su naša 4 osnovna vina, nećemo se previše širiti za sada, možda ćemo jednog dana izbaciti kakvi prošek, izbornu berbu, to ovisno o godini. Uvijek ćemo se neku godinu zaigrati pa ćemo izbaciti još jedno vino, ali desertno vino, imamo i sad jednu kasnu berbu tu, to je jedna bačva, to je čisto radi imidža. Ali ova 4 vina će biti kičma naše proizvodnje. Ti mi nisi iz Kune, pa te neću puno pitati o samoj Kuni, o samoj vinariji, zato ćemo potražiti Niku, pa ćemo njega malo pitati o tim stvarima. Niko će tu podrobnije već vezano za Kunu i tako. Ok, hvala ti lijepo. Šta, hvala vama. Živjeli. Živjeli. Gledajte Vinoteku. Napokon nešto lijepo i zanimljivo u vinima i u vinarstvu. Živjeli? Kakva je Kuna kao mjesto? A Kunu treba doživjeti, treba doći u Kunu, upoznat Kunu iznutra. Teško je to upisati ovako u par rečenica. Kuna je jedno lipo dalmatinsko misto, pelješko. Eto, nalazi se na nekih 350 metara nadmorske visine u centralnom dilu Pelješca. Pa mislim da je ovdje zanimljivo živi. Ja osobno ne bi mogao živjeti nigdje drugdje. Dakle, nalazimo se u samom središtu poluotoka Pelješca. Odakle mi to znamo točno? Pa eto, Kuna je u centralnom dilu Pelješca. Pa evo, znamo, tu je ishodište katastra bilo za vrijeme Austro-Ugarske. Pa centar. Centar je, Kuna je centar.
Kuna je centar Pelješca, ok. Kuna sama po sebi, ja sam osnovno iznenađen, znači ono je živopisno mjesto, masu nekakvih crkava, samostana, jako puno stvari starih. Zašto se to više ne zna van samog Pelješca? Pa ne znam, možda nismo baš previše agresivni u nekom reklami ili kako bi se to danas reklo, marketingu. Čujte, Kunu treba doći vidjeti, ostati nekoliko dana, jer ne može se to par rečenica u par sati, u jednom danu ne može se to sve obaći. Kuna je stvarno zanimljivo mjesto. Ima stvarno dosta stvari, ali eto, mi smo od Pantivika, ja se nadam da će se to nekad i dokazati i da su ovdje i Iliri proizvodili vino, a evo mi danas isto to radimo, ja se nadam da će naša dica to i raditi u budući. Zanimljivost, znači i sam Celestin, jel tako, on je tu živio, radio jedan svoj dio svog opusa. Tako je, Celestin Medović, Mato Celestin Medović, on je krenio, rodio se u Kuni, krenio je sa svojim slikarstvom, kasnije pred kraj života i vratio se ponovo u Kunu i tu je nastavio slikat. Inače, on je jedan od osnivača zadruge, naše zadruge koja je stara 113 godina. Pa eto, Kuna je, pa rekli bi prije da je to selo loze i kista. Masu ljudi se ovdje bavi slikarstvom, kiparstvom, ali osnovna je djelatnost proizvodnja grožđa. Najljepši dio u Kuni vama? Najljepši dio u Kuni? Meni je jutro, zora, prije izlaska sunca, u baštini, u vinovom lozi, eto to je najbolji dio svega. Koliko broji stanovnika, koliko je to veliko naselje? A Kuna je malo mjesto, ona broji negdje oko 250 ljudi i pa tako, mislim jedno malo mjesto, a imamo sve što nam treba od škole, od ambulante, od samostana, crkava, svih stvari što nam treba imamo tu. Blizina nam je mora, imamo našu uvalu Crkvice, na kojemu možemo se poći, dica se kupaju. Dobro, te Crkvice su zanimljive, znači to je bila izvozna luka za Beč i ostalo za vina. Ima neka zanimljivost sa tom cestom. Pa tako je, Kuna je prva cesta na Pelješcu, kolna cesta je između Kune i Crkvica. Crkvice su jedna mala uvala na sjevernoj strani Pelješca, nedaleko od Kune. Ona je u povijesti jedno vrijeme bila najvažnija izvozna luka s Pelješca, a s Pelješca se izvozilo samo vino. To je bio osnovni proizvod. Za kraj ovog razgovora za Niku naravno imamo nekoliko osobnih pitanja, ali i onih o budućnosti zadruge. Šta je za vas osobno onako vinova loza u duši? Sve. Vinova loza je sve. Ona je odgojila i moje pretke i mene. Ja se nadam i moju dicu. Ona je praktički sve. Sve što se događa u mom životu događa se oko vinove loze. Od kad sam bio mali pa do dana današnjega. Eto. Znači, primanja, hoteli, sajmovi, sastanci, sve je to lijepo, otići u lozu, na kraju ipak je to bit cijelog bića. To mi je životni san, da se posvetim samo lozi i da ostavim se svih drugih stvari i da se posvetim samo vinom lozi. Mislim da bi tu bio najmirniji i da bi tu i puno mogao više dati nego danas, ali nadam se da će i to vrijeme doći. Ono što je zanimljivo, to ćemo, ja se nadam se snimiti jednom prilikom, proizvodnja šampanja, ili kako se to kod vas kaže? Pa tako je, ovdje u nas je već godinama, vjerovatno to od doba Napoleona ili francuske vojske koja je bila na ovima područjima
Sad, da li su oni donijeli tu proizvodnju šampanjca ili smo mi njima prodali proizvodnju šampanjca, ne znam, ali svakako u Kuni se i dan danas radi šampanja, mi je zovemo šampanja, u ograničenim količinama samo za svoje potrebe. Tako da ima jedno 10-15 obitelji koji se s tim, ajmo reći, bave ali samo isključivo za svoje potrebe, nije za tržište. To bi trebali kušati, pa jednoga dana možda i to bude nešto, neki jedan od projekata naše zadružne vinarije. Nešto sad što se najznačajnije dešava u Zadjozi, što god gradi, što god se sprema novo. A to ćemo vidjeti, evo, priprema Marko ima nekih planova prošle berbe, pa ćemo vidjeti što će od toga ispas. Eto, planiramo nešto i za ovu narednu berbu, nešto novo. Evo, ove godine smo sad izbacili Rukatac, jedno fino, po meni jedno fino, ugodno bilo vino, prihvatljive cijene. Deklarirali smo ga kao stolno vino. Mislim da je već prepoznato na tržištu, dosta se traži, oni koji su ga kušali traže ga. Vi ste dosta pažnje posvetili baš tom, ajmo reći, kvalitetnom plavcu, ne onom vrhunskom, nego kvalitetnom koji je pristupačan i po cijeni, ali i kvalitetom jako dobar. Pa naša osnovna sirovina je kvalitetno grožđe za kvalitetno vino. Mislim da je to naša šansa. U velikom poplavi ovih vrhunskih vina mislim da nemamo šta puno tražiti sa nekima velikima količinama, mada i eto, mislim da smo dokazali da možemo napraviti vrhunsko vino sa ponosom, ali osnovna stvar je kvalitetno, ja bih rekao i visoko kvalitetno vino za ljude, ajmo reći, koji ne žele izdvajati velike novce, a žele piti kvalitetno vino. Mislim da to mi nudimo. Budućnost same zadruge, razvijanje, sadnja novih nasada, samo poboljšati kvalitetu, gdje se vidite za 10 godina? A ja se nadam da će naši zadrugari održati ovu kvalitetu koju trenutno imamo i da će se poboljšati. Nemamo puno mogućnosti proširenja, mi nemamo dovoljno prostora za raditi neke plantažne vinograde, mislim da nam to ni ne treba. Jer ljudi svojim radom, svojima rukama, svojom dušom na malima parcelama mogu najbolje postignuti i dati ono što sutra u vinu može biti presudno. Imate još dosta posla, znači, u samoj vinariji i treba dograditi jedan dio, sklopiti neke stvari. Naslijedili ste u biti dosta lošu vinariju i infrastrukturno. Pa dobro, evo, u zadnjih nekoliko godina dosta smo toga uložili u tehnologije i eto, vidi se iz kvalitete vina da to ima smisla. Eto, planiramo u sljedećih par godina još zatvoriti jedan dio podruma, tako da zaokružimo proizvodnju da bude sve, ajmo reći, pod krovom. A pomalo se nadam da mi možemo malo i turistički se proširiti. Imamo dosta prostora oko vinarije koja je na dosta lipom u mistu. U samom Borovom šumi na jednom režuljku koja bi mogla biti dosta interesantna za turizam, za neke ture vinske i tako dalje. Eto, ja se nadam ako stanemo na noge i ako budemo financijski u mogućnosti da ćemo i turistima omogućiti malo bolju sliku naše vinarije, mada i sad već ljudi dođu, zadrže se, kušaju vina, pođu, a i vrate se. A to je najvažnije, da se oni vrate. Niko, hvala ti puno, ja nam se puno uspjeha u daljem radu zadruge. Hvala vama i eto, kad zaželite dođite u Kunu, ja ću vam, drage moje, biti domaćin, koliko mi dozvoljavaju mogućnosti i obaveze. Zahvaljujem ti puno. Hvala vam. Za sada toliko o Kuni. U idućoj emisiji i dalje ostajemo na Pelješcu. Ovo završavamo viješću koja nas je rastužila. Nedavno je umro Joško Niskuta,
dugogodišnji predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije, široj javnosti poznat i kao jedan od osnivača Sabatine i Noćnjaka. Ovim putem se od njega pozdravljamo i njegovoj obitelji izražavamo iskrenu sućut. Sva vaša pitanja, prijedloge i komentare šaljite nam na našu e-mail adresu vinoteka.hr@gmail.com ili nas potražite na Facebooku. Vidimo se ponovno idući tjedan u isto vrijeme na istom mjestu.